ideme do Zvolené, do kina na Šmolkov a ozveme sa vám neskôr. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old. In the house that your brother bought you. V centre Zvolenie a ideme do kina, sa ponáhľame, bo trošku meškáme. čiže ozveme sa. Takže práve ideme do kina. A ideme na toto. Pretty is as pretty does. Baby, she looking so good right now. You and me, so in love. Why anybody wanna shoot this flight down? Ain't falling, but we ain't falling. When the thing Takže už nás skončila rozprávka, bolo to fakt super a štvrtok asi bude premiéra, my sme boli na predpremiére, takže ak chcete, tak sa kľudne môžete spodívať, bolo to Že práve ideme do cukrárne. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said no. You can't marry my daughter. She and I went on the run. Don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were down by the Wexford border. Ozveme sa. Takže nie je to originál Bablogy, je to nejaké Bubble-mania, ale niečo také, lebo Bablogy tu nie, takže mám toto vám. Ja melónové, guličky, kiwi a pomarančové nemáme. Mám to na polovicu. Áno. Chceš jem? Takže máme to, je to melónové, sú tam guličky pomarančové. Veľmi to nechutí. To hnusné. Je ju z toho nabíra. Ako ja to vypijem, je to celkom v pohode. Ja som zvyknutá na také chute, lebo ja pijem často Bablogy, no nie často, ako keď jem niekde a majú to tam. Ale nie je to najhoršie, ale ani najlepšie. No, mne by to chutilo, keby to nebolo to melónové, to bolo úplne hnusné. Potom tie kiwi guličky nie sú už také hrozné, ale tie pomarančové to je. Toto robím, keď ideme s kámoškou, to robila na školských výroboch, keď si kúpime Bablogy. A tu je. Takže, ďalšia strela. Tadá! Takže, a teraz ideme do zeme streliť. No, chceš. Počkaj, ja to guličku chytím. Takže sme v Pantári, pozrieť sme nejaké knihy a teraz naša Vivian sa fotí, iba že to mám peniaze. Môžeš vyliezť. Vieme, že sa nefotíš. Co? Sa nám vozí. Pozor, zakrutá. Takže vítajte a cestujeme práve domov. Takže s vami lúčime. Možno sa vám ešte ozveme a zatiaľ čau. Well, I met her at guys in the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on. No a my by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Dúfam, že sa vám videjko páčilo.
tak áno, určite hoďte like. Ak nie, tak máme smutné. A čaute.